Ay, dia. Mungkin akong gi-request ng bisayang manok din sa kusina. Para walay kalaban. Right, go. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, for this time, for your bound to receive thy birthday of Christ. Good morning, guys. Welcome to Bitokbitok University. Alright. Today is Dispiras pa karon? Fiesta na. Sudah kan naihubog di ay? Wait, chamo. Okay na. Alright. Ilang paborito? Litson. Don't judge me. Ella, eat na. You're so pretty. Who fix your hair? Fix your hair. You're so pretty. Alright, let's see. Yes. Yeah. Can we eat and then we need to eat? I need to play Uno. Who bring the Uno there? Who's bring the Uno? You have Uno cards? You have Uno cards? No, our friends drew a card. Ah, okay. Let's try later. After eating. Yeah, maybe. I was looking for this is what you call Fiesta, baby. Fiesta. Yeah. Eat. Sige. Wari mo sa kuha nga. Pero akong i-request kay bisayang manok naman dato. Lagyan sa man ng bisayang manok. Okay. Lagi siya bisayang ginamos. Kanang litson. Pirmi man na. May galing iwan ni sa'yo na hubog ni. Wala kay... Akong uyuan. Muna akong angkol rin nga mo'y sityo. Sa Risman sa? Muna si Jodams. Grabe, kung di lang ginisyan na hangyo, di ko manisad sa doy. Kapoy lang manisad sa doy. Bing! Alright. So, nailitson. Request ko sa kong ingon ko nga bisayang manok na yun. So, gandaman yun ko bisayang manok. Come on. Rice there, rice. Style diri pag mo mukhang kay ka mga piyesta diri ka sa kusina mo lingkod. May ni gid dool ritso. Dali. Ada si Tita. What is that? It's a chicken. Chicken? A few moments later. Ay, dia. Mungkin akong gi-request ng bisayang manok din sa kusina. Para walay kalaban. Ito tayo ni muna lahak ni mong ano? Wala na, di na akong tagiya. Lahi na? Hindi na kaka-access? Saan mo na ni mo? Wala, patay. Zero. A few moments later. Muning lamig nga piyesta may gala. Dito sa Bukid.
Very full na river. Sige mo the coach. Malingaw ka na siyang dula o baraha. Dili, baraha ka na. Uno. Nasa, paingon ng pagkangit-ngit mo, pag pagdindo ka nila kang ngit-ngit na. A few moments later. Did it run around? Wala? A few moments later. Pag ano to talitson burn, yan yun yung silip-silip talitson, yan ang ipuan. Pero yung tao, napalit sa pwedeng burn. Kaya later na with white ang si Danan si Daddy. When I woke up 11 o'clock. A few moments later. We're gonna... I'm gonna... Uy, what's that a bit? 2,000 years later. Chulo? Dili, lapat. Upoy. Hinood to din. Pang-konsyal ko na. Nadilig-dilig. Uy, tay. Nagabi eh. Sabon. What are you guys doing? What are you guys doing? Playing Uno. Not sponsored. Uno. Alright, si nagdula ko mga anak. Ikaw ba ng mga igagaw? Ay, angkol na din. Dili din nila igagaw, angkol din nila. Kaya ako man lang silang igagaw. So, nana silang lito. Saba ng background kay magsadsad na. Sadsad dire sa Bangong-Bangon, baby. O for the meantime, pa-heater mo na. A few moments later. Tomorrow. Yo people, welcome to Bitokbitok University with Ella. Familiar ni nga lugar kay nakanin nami dinhi. And because karong Holy Week nami major climb nga buhaton ug tungod kay naka BMC naman taraw mi. So nami dili karon para sa among pre-climb meeting. Pasabot ana before mag major climb, magsabot-sabot sa team kung sabay buhaton naman pa. Yes. Oh, it is now. Okay. So medyo kompleto mi karon ang mga orahik. Okay guys, lingid dire kaway-kaway sabi hi. Hi. Was. So grabe sila may gala. Usara ka recipe daghang kay nagluto. Suba-sugba. Pwede mabash. Pwede mabash. Tama. Sinay karne. Yan na, aron dili mabash. Na-record ba ito? Nga yung mga dalagang Pilipina. Yes. Nanisindan kaya ang ex di ay. Okay. So na yung ipambuhat na ba? Isda nila dire. Para kinilaw niya mo adre. Kinilaw department dire. Kani Protas Department. Protas department. Okay. Very good. Sinamis. So kami ang tig-kaon na dire. Tig-kaon department. Tapos gipandala naman mga gamit sa climb. Kay unya isgutan namon sa mga angay dalon. So ana na siya basta major climb kailangan na pre-climb meeting. Hi River. Hello Bitokbitok University viewers. Oh, happy. Okay, Daddy, don't put. I'm gonna change my pants. I'm gonna change my pants. GoPro, stop recording.